Kawarjantia Student Union mentaka sikhat weterik ujeliu arja penriu kalapan syai ba lingba Senior Vice President Samla Autumn Sumer badu General Secretary Samla Stalwas po kernu halor ki kali truk dekhar ki bawan kamai hapo kathan warjantia. Usamla Autumn Sumer ulapan syai nakaliang kaseng warjantia Student Union kam syong klikti kayai treasure ham nakabenta ka warjantia halor ka jingjilai ki truk dekhar. Kaseng kalalet ajing tho badia kendu yo EM ka trade haka jingya dan ringkat u EM ka town committee jong ka Janti Hills Autonomous District Council. Kaseng gadawa bat kerpat ya ka council ban tuklar lem ya ka ni ka jingjilai ki ni ki truk bat ban le kat kum ki an ki kendon ka council ban le ya ka bade. Ka council klem syong klikti kala hiar mar syakit handau ki ban check ya kini ki kali dakhar bat sam syakini ki truk bat labatha ya ki baki day ban pinbiang ya ki trading license bat ki wede ki kot badan kam. Halor kani ka jingtrai borba ka council ka seng ka ai ka jingsngongo bat ka jingya ro syakinong ya lam ka council. Nakaliang usamla Stalwas po kernu General Secretary kaseng usngaulingo ya kini ki para seng ki bawan ban kenra ya ki kot kisla jong kini ki kali dakhar hakashipau ujun 8,000 apunriu wad haba ka District Council kala le ya la ka kamram nadu ka pratrik ujun 8,000 apunriu. Shushu usamla po kernu ulaong baladap ajing tho syaka warjantia Truck Owners and Drivers Association warjantia mandum le shiliang khamat bat ha ka bayadai bat kini ke kali dakhar laong ru ka sengkam persha ne kershan ya ka jing ai ne bom ai trading license kini ke kali dakhar henre la shuben shat bet kat kum ka jing ibet ka Truck Association ka than bat ka seng ka kloi ban yatre lang bat kini ka association na ka benta ka bha ka miat bat ka yo ka kot ka than. Ulapan pau kini ki kali dakhar ki wan ban kamai shane lingba ka jingwan ra ki nong khayi jongi hi nadu ba ka judicial intervention ye ki truk bam dan kat dan sla kini ki nong khayi jongi kim ban se ban wan ra da ki kali dakhar lapan kut ka karwo na usamla roll manner ubade joint publicity secretary warjantia Student Union Central Amlaram Civil Subdivision West Janti Hills District. Kita jenggo warjantia kiba don pok alur solution pasca kiba pak kebenta dari sarong sampun jago percaya kiba yang kerja ini kum kisamla mengin kit menimba ya kor jangan tanya bat ipi ru kum kipai ke wajan dia bat menara ya keroi ke pak kesang suk sai apa katanya gitu ni ngas ngomong kum jelas kiti jong keseng ba menen kiba pak para sembalang kiba wan ban tuklar dan ni bang kerai kai kot kali ki bang nikum kasen nadu ka kedai geret ume ada apnro nyelem ai de sinto syek bor berdepe syek discourse nam ta ban check pat ban bisharnya ya kali jon khar ki bang bit ban wan ban tre mata ko ne thain juni ni ai di ro bat sangu ya ka discourse hadin manikum kasen nyelem bandawa ndoi ni i bakla shimkia parhakan ka pratrik ujul kabde sinkom kalawan ban pek ban bisharnya ya kali kemudian pok ne thain jongni kum ka sen niadet ban phat di tho syaka warjantia Truck Owner and Driver Association nadu kala trek ujul nam ta kini kitok kemudian pok ne thain jini namar ngitip syai bakine kitok kede bonra de bro gujongi namar kim kot bor ban thit thmai namar bon ki kali jongki kim bit kimdon kai kot isla tiba biang lene bandung no sebok pangla hendrai namta ka trading license ni kum kaseng nyem pampersya nyem am kersya hendrai lada ka Truck Association kemudian pok katain jongi ka ibit begini ki Truck kindon ni kum kaseng nyendri lambar ka Truck Association ro Lepi kipai kawasan dia kemudian pok amram solution kumjur sebar solution Pertanyaan menconga dengan Tom Sumer, abad Senior Vice President Mesin Future. Ni nak lihat mesin diklaim sompliti kepada pet pasyakri katahan bayi kejongi. Halau gajing jele truk dekhar outside the truck kasen kalahai dengan gajing thok segi competent authority kebabut ya District Council. Kasen kalau dikendu ya UM jang petret hak jing dalam mengkat UM jang bertahun dan komisi. Ni nak lihat mesin ni ajing ro District Council hak bakal simkia ban kenra ya di outside the truck lebih barjela dan unjur ngelayo ya kan approve bangga ka District Council kala simkia ka bulang ka pratrik benai banrio ajar apnrio hakaba kali dan ki truck outside the kibam dan yang trading license within 15 days
kila ban mi no nang jaka